Enyanja ya Murehe hamwe na Nyundo ezirukushangwa mugombora ya Nyakabando mu district ya Kisoro ziterwemo obwana bw'emputa burukwingana kakekuru kamwe no bucweka buna omuhururu erukugendo mesho eyokutekamo ebyenyanja burukwingana obukekuru bushatu no bucweka mwenda. Enyanja ya Murehe omuri Nyundo hamwe na Nyakabande amagombora garukushangwa mu district ya Kisoro eterwemo obwana bw'emputa burukwingana kakekuru kamwe no bucweka buna omuhururu eyokureta ebyenyanja burukwingana obukekuru bushatu no bucweka mwenda omunyanja ibiri eya Murehe hamwe na Kyahafi. Ekikorwa eki kibasekorerwa hansi y'entebeekanisi ya Uganda Climate Smart Agricultural Transformation Project UCSATP eterwemu empiha aba World Bank kandi nerebererwa Ministry y'ebyobuhingi n'oburiisa amatungo hamwe na n'ebyobujubi. Obwahati obwana bw'emputa oburukwingana kakekuru kamwe n'obucweka buna obwarize kuteekwa omu nyanja ezi entebeekanisa nigenda omu maisho ezokureeta obundu bw'enyanja ezirukwingana obukekuru bubiri n'obucweka butaano. Okurugerera ngenderwaho okujuba mu nyanja ezi ibiri nikwija kwemerezebwa okwisi omu kwezi kwa Musenene okwi11 omwaka gw'2026 okubasa ebyenyanja ebi okukura. Alex Asimwe al Deputy Coordinator wa UCSATP yashaba abebembezi aha district okwatanisa n'abebembezi ab'ebicweka okushomesa abantu ba butosha abehinguririze enyanja ezi abyokurekeraho okujuba arikongeraho ngu nibeija kukwatanisa na ofisi ya RDC akuteesa ekiragiro eki omu nkora. Twabistokinga Murehe, twabistokinga Kyahafi na fingerlings nango bugwenyaje kupeta seed kugira ngo kumare mu mwaka gumwe aho mwaka gumwe abo dena aba fishermen batakukora kintu. Byaruhanga Agustini ari mukuru w'ebyobujubi aha district ya Kisoro yayereka oburemezi obwabecweka barukwija kurabamo obwakubasa kuteganisa omurimo ogu ogwo kwijuza ebyenyanja omu nyanja ezi nk'emihingire mibi ekirukuteganisa okuzaara n'okukanya kw'ebyenyanja. Byaruhanga yagaruka yashoborera ngu okujuba ekirengeserize hamwe na n'okukozesa emiringo mibi ey'obujubi okwetorora enyanja ezi ni bimwe aha bizibu bishemerire kubanza byakorwaho. Buri muntu yinze hafi n'ingezi amategeko baragazi twarabapimiye mu environment aho bakwiriye gukora iki kugarukira. So tugiye kugarukamo buri muntu azi imbago ye ahiye warenze imbago kiramenyesha ni wowe urikurira ibyo wakoze iki washize mu mbago y'iki yo mwemerekanyije. Nenzeyimana John ari assistant RDC yashoborera ngo ebyo kwirinda ibikire nibija kutekwaho okwehinguririza enyanja ezi okurebeka ngo tabaho emijubire mibi. Tuza kugezaho kurango twabikuma kandi byaje kubyakiyamba na munonga abantu bayikenene nyanja. Bakuru b'entebe zo kubanza habwe byaronka Musenzero na Mbunga ebyetoroire enyanja eya Murehe bashobora ngo okureta ebyenyanja omu nyanja ejo kyizira omubwire kandi nibeija okuhagira entebeekanisa zona ezokurwanisa emijubire mibi aha nyanja ezi. Ukundu ko mbirebye ahangaha mukoze neza na cyane cyane government Museveni Kaguta ndamushimira cyane kuko kudufasha twagiye kubona iby'inyanja bihagije muri gezi yacu. Ndi gushima government yatuzaniza isamaki. Izi samaki tugiye kuzirinda n'imbaraga uko dufite abantu b'abahinzi baza kwinjira inongezi n'abashushi. Nubwo gutyo tugira ngo nitugiye kuyirinda uwo turajana tukamufasha. Ahubwo ndi gushima iyi government y'ubu kugira ngo ituzane izindi zo kongeramo kugira ngo iyi project nandasaba ngo bakome mu mari. Gasha kwa Adonia Ayebare ahabwa Tayari West.